Pozdrav i dobrodošli na još jedan čas engleskog jezika. Tema današnje lekcije je učenje novih reči na engleskom. Pored toga dotaći ćemo se malo i sadašnjeg vremena, tačnije simple presenta. Lekcija je namenjena onima koji tek počinju da uče jezik. Nove reči se mnogo lakše pamte ako se postave u određeni kontekst. Zato ćemo danas prvo uvesti novu reč, a onda videti njenu upotrebu u konkretnim jednostavnim primerima. Ako ste odgledali ranije videe, neke od ovih reči već će vam biti poznate. Da počnemo. Prva reč koju učimo je glagol ići, koji na engleskom u infinitivu glasi to go. Podsjetit ćemo se da je infinitiv osnovni nelični oblik glagola i glagole u tom obliku nalazimo u rečnicima. Od tog osnovnog oblika glagola formiramo glagolska vremena. Infinitiv glagola u engleskom jeziku podrazumeva česticu to ispred samog glagola. Dakle, ići na engleskom kažemo to go. Da upotrebimo taj glagol u nekom kontekstu. I go to my office. Ja idem u moju kancelariju. I go, ja idem. Primećujemo da je u simple prezentu, to jest u sadašnjem vremenu, glagol zadržao isti oblik kao u infinitivu. My je prisvojni pridev koji ima isti oblik za sva lica i znači moj, moja, moje. Office je kancelarija. I go to my office. Sljedeći primjer je he goes to school. On ide u školu. He goes to school. He goes je oblik za treće lice jednine u simple prezentu, odnosno u sadašnjem vremenu. Pomenuli smo u nekom od ranijih videa da glagoli u simple present tensu u trećem licu jednine dobijaju nastavak s ili s. Zato imamo he goes to school. On ide u školu. Isto bi bilo she goes to school. Ona ide u školu. Ako bismo htjeli da kažemo oni idu u školu, upotrebili bismo samo oblik go bez nastavka s. They go to school. Sljedeća reč koju učimo je raditi. Na engleskom je to glagol to work. She works with us. Ona radi sa nama. She works je opet oblik za treće lice jednine simple presenta, to jest sadašnjeg vremena. Zato u trećem licu dodajemo nastavak s. With je predlog sa. Sa kim? Sa nama. With us. Us je lična zamjenica u funkciji indirektnog objekta. O tome smo detaljno govorili u videu koji se bavi temom ličnih zamjenica. She works with us. Ona radi sa nama. I work from home. Ja radim od kuće. Home je kuća, from home od kuće. I work from home. Naredna reč je imenica posao. Na engleskom se posao kaže isto kao glagol raditi. Work. Često se koristi i imenica job. Da pogledamo primere. My work here is done. Moj posao ovdje je završen. My smo rekli da je moj, moja. Work smo rekli da je posao, a here je ovdje. Done znači da je nešto završeno, više se ne dešava. U sljedećem primjeru upotrijebit ćemo drugu englesku reč za posao, job. I love my job. Volim svoj posao. Glagol love smo već imali, ovdje je ponovo u obliku simple presenta. I love my job. Volim svoj posao. Sljedeća reč je glagol živjeti. Na engleskom će biti to live. Na primjer, I live in London. Ja živim u Londonu. I live in London. He lives with his parents. On živi sa svojim roditeljima. U oba primjera, glagol live je u oblicima simple presenta. With smo rekli da je sa, a his prisvojni pridev koji je nepromenljiv po rodu, broju i padežima.
njegov, njegovi, njegovim. Znamo od ranije da su parents roditelji. He lives with his parents. On živi sa svojim roditeljima. Sljedeća reč koju učimo je gledati. Na engleskom to watch. He watches television every evening. He watches je opet oblik trećeg lica simple presenta. Evening je veče. Every evening svako veče. Sljedeći primjer je upitni oblik simple presenta. Do you watch TV? Da li ti gledaš TV? Upitni oblik u simple presentu formira se uz pomoć reči do u svim licima, osim u trećem licu jednine gdje ćemo dodati does. Isto će biti do you live in London? Da li ti živiš u Londonu? Do you live in London? Do you love your job? Da li voliš svoj posao? Do you love your job? Osim u trećem licu jednine, gdje ćemo pitanje postaviti sa does. Does he watch TV? Da li on gleda TV? Does he watch TV? Does he live with his parents? Da li on živi sa svojim roditeljima? Does he live with his parents? Sljedeća reč za danas je nikad. Na engleskom će to biti never. He never works hard. On nikad ne radi naporno. He never works hard. Hard znači čvrsto, ali i teško. Nešto što zahteva veću količinu napora. Never say never. Nikad ne reci nikad. Never say never. Naredna reč je čekati. Na engleskom će to biti to wait. Wait for me. Sačekaj me. Izraz wait for znači sačekati nekog ili nešto. Wait for me, sačekaj me. She waits for the bus every morning. Ona čeka autobus svako jutro. Morning je jutro. Every morning, svako jutro. She waits for the bus every morning. Zatim imamo reč dobro. Na engleskom možemo reći well. I feel well today. Osjećam se dobro danas. I feel well today. I feel je simple present od glagola to feel. Osjećati ili osjećati se. Today je danas. Da vidimo još jedan primjer. I know this place very well. Znam ovo mesto veoma dobro. I know također je simple present od glagola to know. Znati. This znači ovo, a place je mesto. Very znači vrlo ili veoma. I know this place very well. Sljedeća reč je raditi, činiti nešto. Na engleskom je to glagol to do. I do my exercises every day. Radim vežbe svaki dan. I do, ja radim. To je opet simple present. My exercises, moje vežbe. Bukvalan prevod bi bio ja radim moje vežbe. Day je dan, every day, svaki dan. I do my exercises every day. Radim vežbe svaki dan. Sljedeći primjer. What do you do every day? Šta ti radiš svaki dan? Na isti način možemo nekoga da pitamo čime se bavi. What do you do? Posljednja reč za danas je today. They are at home today. Oni su danas kod kuće. Kod kuće na engleskom kažemo at home. To be at home, biti kod kuće. That's all for today. To je sve za danas. That's je skraćeni oblik od that is. To je. All znači sve ili svi. That's all, to je sve. That's all for today, to je sve za danas. Na kraju ćemo još jednom ponoviti svih 10 reči koje smo danas naučili. To go, ići. To work, raditi.
Zatim smo imali imenicu work, posao. To live, živeti. To watch, gledati. Imali smo i prilog never, što znači nikad. To wait, čekati. Još jedan prilog, well, dobro. Glagol to do, raditi ili činiti nešto. Today, danas. I time završavamo današnji čas. Pozdravljam vas i do naredne lekcije pozivam vas da zapratite kanal ukoliko to niste učinili. Pozdrav i vidimo se uskoro.